Ka Hanyutrap Aceh National Movement sengkemi ka Singinangkong kalahyar sa Borsora ban pensange ka jing shalan dawyong sa Bangladesh adin bakaseng kaliyo jing tip baka jing shalan dawyong sa Bangladesh lakid iu dawyong ubadai napo ka jela om udawyong bawan kit na sabar jong ka jela katkum ka hukum jong ka sarkar lembaga tenat mining and geology kabalapan mi ka kakat tari kala lengkawat arjar apholai lasya ban shalan biang iu dawyong sa Bangladesh ubadai na sabar ka jela om ban kit iu dawyong ubadai napo la ka jong ka jela lembaga kata ka iwe bil Kaseng kalayo jing tibru bayakan ka jing shalan dawyong lale ada uwe ubar jela ka kerteng jong ka rutina di Marak na East Garo Hills District. Hak bagi try dawyong kihaban yo ka chalan leng bajong om ka chalan na ka sarkar jela. Uba Wilson Sosyang ubadew Assistant General Secretary ka HNM sengkemi. Habay keren bat kinang to kubor ulong bakaseng. Kadab da ka jing sengkuya bayakan ka kam lale trekli da ubar jela ka bala pendu nong shibun ya kayo ka kot jong ka jela. Ulong ru bakaseng kalayo ka NOC baka DC jong ka Southwest ka Hills District. Kalasya ban shalan biang iudoyong dak bakadaw ba uday na sabar jong ka jela hari kaseng kam laban priang namari udoyong kum bakaliyo jing tip la shalan sa Bangladesh da udoyong ubaday na po la ka jong ka jela Dionay Danung jiri apply sa Bangla mo jong shalan dan belajar basura tambah pikir patna pikir na dong jiri kana ton ken tak peraton Ka HNM sengkemi mengaku Assistant General Secretary gidap da kajing sukiah du kata-kata bantib badban yo ya kani ka order kabala isu haka kartrik Januari arjar apply Lengbau Shri E. Kharmaki IAS, Secretary of Government of Meghalaya Mining and Geology Department. Kolong ke ike ba suku kendet berkebalengo. Hakaba laai yang niga permission nag benta ben export ya uni duyong ubakikam ba uduyong bawanra nabar jong jela Meghalaya bad banyai lengba kaniga jela ka jongi Lingba ka Borsora, Ceragaon, Badbakli Land Custom Station. Tehalo ka ni ka benta, ban pentikna ya kata ngilai hiar menta kasmi hang ni po Borsora, Custom Station, hak bang ngilai kendu ru bad ki officer in charge jong custom hak tege jaka, ngilai keren ru bad I lakumba ka tukune por, bad mairu ila batai kalong ke basisha. Ti halor gani ke benta na kaliang jungi kum kaseng hi bro away ngidap da kajing sukhia du kata-kata hakaba ka ei ke ba penlong ingi bersukhia kalong ba om bangi persya ya kata kajing shalandu yong sabar jong kari jungi lengba ke Borsora sa Bangladesh Henry kat kum kani ko order kalong panda kongpong hakaba lalute in pet lato labanang mo yeki marpo khando ki jongi yeki jing ai ki bakodor jong ublei hagani ka memariang po rigasi ki jongi hagaba kini kinong yo yakni ka permission kimsem lawan rayo tau duyong ubana nambar jela ubala bandai ne po Assam Nagaland West Bengal ni kumta terter Henry kila kithi daw ni duyong ubahang ni apo ori kasi jongi kata kadil apo kini kita Borsora nong jeri nong lambat kumta terter kabaha apo Southwest kasi Hill District tigalong kay bang isno dunong hadu kata-kata hagaba ye kini ki mar bakordor ye kini ki mar ki baramdor lasu pentuit no seduriau bangla mula menong hagaba lasu jarngai no kata ka jingyo jingkot jong kejala jungi lengba kane gurukom sa isu ka patun ka jong kejala Meghalaya hagabala da kumni gile sa isu ka patun ka jong kejala Meghalaya bansi tulop yegi nong trei jong ka hagini gisgi ki balabeb hagini gitayo ki balabeb ngiyo I bat ngiyo lengba gilat potai kubor hagaba ka jela ka jongi ka hiran ka pisa Kandap kataka kapatan ka jong sarkar Meghalaya hagaban si tulop igini hikai kila thiamiet kadno miet asurok
Kamu ban su tulop ye gini ginong pre jong ki ADC. Gubang ye po JHADC but kiwi. Hagat not boarding. Bala kiwi benta. Kia kesar na kapor sa kapor. But ka sorkar ka ong ba kaduna ka fon. Gani kaduna ka tagaplatin ka jong sorkar. Tena lor ba ka platin ka jong sorkar kaduna. Henry kita ki mar kiba nyerap ya ka sorkar. Ban pendap ya kata ka platin ka jong sorkar. Lasi pentuit no syaduriau bangla. Kalau nggak kayak bosusi aduh kata-kata. But ya kani ngim semawan mentakas ni hang ni ban persya ya kani ka exportation Henry ke ke bangi kuat kalong ba. Lada kisalan ya udoyong uba napo Meghalaya kidai ber isu hida kisalan jong ke Meghalaya kenang baka jela jungi kanyo ya ke jumentoy. Kenang baka jela jungi kanyo ya ke jumentoy. Ni kersan ya kata ban tuaj ya udoyong. Ni kersan ban tuaj di marpo kendo ki mausion bat kiwe. Kata kalong ba om lengba ki lat kilenti ki Bombay. Henry ki de ban long lengba ki polisi ki ban yarap ban kentiu ya state jungi bro kowe. Ka state jungi kerkum record bamanta ka de kowe na paling state ki ba kurdo tam por India. Hagabang yo sngau nang dinang tai. Hagabang kini ki economist ki ong ba kan sa poile se ka por ban long kum kini ki we giri. Hagaba katlo kal lenga hagaba de ba jiyo jung kot jong ka jala Meghalaya. Henry lada kalong hagani kurkom berkan beteng hagani kurkom kalong ke jing dunong ba sirkai hadu kata-kata ya gani ke jala Meghalaya be jongi. Ngisgo ban penrembro ya kini kinong ilam jungi kinong sensar kinong kadar jungi hagaba ngilayo ko piru ya kata ke NOC kabala ai lengba ke deputy commissioner jong ka Southwest Castle district ngilunga ban yu ya ke NOC hagaba kumlo kilaban pensisya ba umi doyong uba lai popra hajar kat nreo metric ton udai udoyong uba nabar jela mendo ki pensisya ya kata ki verify ya kata udoyong uba nangno nakai ga jela haga kanu terek ubnai smamu ba kilawan buang ni apa Meghalaya ban ai permission naga mentaban transport sabar jong ga jela Meghalaya. Tingin select banya kendo ya deputy commissioner juga Southwest Castle District ban penti kenai kata hagaba kumno kilawan pensisa ba uduyong ba nabar jela nilai kendo katu kene teliki truk ki basalani uduyong bat ila klisa ne ki ba pikit ayu ki ong bangikit duyong nai pikit ya uduyong ki ong bangikit na nong jri borsoran nong halam tikata kala pensisa ba umbay uduyong uba nabar jela ndre uday uduyong uba napo jela jungi ubala sutuit kai kren gejing mentoy jong ka jela jungi nama kata kada ngisgo ban kentu ya kani ka sorkar jungi ba kani ban telakam ban pensenya mandor ya kani gejing salan bian ya uduyong kren gejing mentoy jong ka jela jungi mo tingin se kentu bat ki nongtre ba pero ki ba deipai halo kani benta baki day ban penbaik mador na benta kani rakam lem kumta ni haban tha da kidkhot gijongi ban pensenge mador ya kani rakam tingi se penbaik ya gini gisni ban ya kenduru yo commissioner jong kani ke mining ha kaba mining and geology department ha kaban penbaik ya gini kam ya gini kerum keram berkhoi kenang ba kanum monra ya jung dunong ya state jungi hi blok koi bat lada cile kumta kadu bendom ke jumtoy ya ke jela ke jungi na kumta ka ben pentrikam lani na kumta bat ai ke jumtoy ya kipai no so chunong jung jela Meghalaya hi bro koi